Jogi kain Q&A channel team kapabilisim kia ya kade ka challenge kabangan challenge kini ki arlot kiri usahaan hagbede bat ka article 371 bat ka sikshiri namar ba ipat ba hada vi berkway ka cikat real ki paipak syagale ka debate ngang shimigri bagari ka debate ngamshim bagari ka discussion namalay lang batlayo pat ba hagrinsan rubon ba ka article 371 ka lang kachima bat ba kata ka sikshiri kanong kachiyana tenre hindi kapor kabamatan mga kapor tangat kuminig ngayo ngan yak step kinyan ya ka political history joga jan reji nang ba kibadon hari kini ay kajishay kipat ba kini ay kajishay bat ngayon ha ka jo kanongrim kung president jika party batung ka party bangi yang bangi yakun ban penyo ay kajelay ay article lais pa ang yupui balik ni om punta ngampo panonra ay kikis juga naglan ni lada la ay pi ga wai lada pinang ban penenkam kasong kajin pakala ka jopi nomor ka teks ka shy ka article lais pa ang yupui ka kren shy bakini ka jimpen pau ka jong ka jikren ka jing ba irwin ka scam ba ka parliament ka nomor ban penenkam kadon ka konflik kendian aku akan planning jikren kadon ka konflik hagbeli ba ka unionist ka stateless ba ka concurrentist ya kata laban sorot hendai ka naik ka government of India ka khama balik di doyo ka khama balik klong nen apo naik lan namar la protect wala dikimla ban thawai ka don kam bani pendek bani negotiate with the government of Nagaland but the government of India ngan sakre ni kala hendai shi ko akan ni balik ke ni ka 6 schedule he ka 6 schedule nasi ko akan perkenal ba kini ki hima khasi kiji kiri khasi kiji kile snow bat ke India limba ke instrument of taxation mau limba ke jikam ya instrument of taxation but they ni bagi semua tu abala room hapo kari India bat lahap hapo ke jela ke province ta Assam kidon kam ya ain ke bakarpang bakini daya jadi kapor kam syah bangan kuli kidon kam nama ka rukum im ke jiki khasi ke per ni khar bani au karukum kariam ke baik ke kien ke tlit ke bam ke di ke tlit tak dong sidong ke songkha ke seman kai per na don kam bati halor kata ka debate hapo ka constituent assembly kila constitute ka sub committee balapan pari ba irwin mene ba kila minjur ba ai ke di sikshi ba ki jakan nong ni kiba ke background nan bataya ki jakan kiba lahap ningkong no the governor general in council was pleased to declare the following territories in the province of Assam as backward tracts the Garhwal district the British portions of Khasi and Jangti Hills district other than the Shillong municipality and cantonment, the Mikir Hills in Naugong and Sibsagar, the North Kachar Hills, the Naga Hill district, the Lushai Hill district, the Sadia frontier, the Baliparak frontier, the Lakhimpur frontier tract. It is worth noting that these are the territories which were designated as tribal areas in the 6th schedule to the constitution as originally enacted. Then Ray Kumbala Yosno, Bakinaga Kiltre, the Naga Kijit, Article 371. Ini baik kita hadir bagi nilai yo ek section tapan kaya ki district council but la establish the United Khasi Jangtia Autonomous District Council ka Avenue June 1952 kami ke United Khasi Jangtia Autonomous District Council kay baca 1969 kami ke Assam Reorganization Act 1969 pek ke ong yu kani bangin suhu ya kita ke board Joga Sikshiri. Kanika Assam Reorganization Meghalaya Act 1969. They hamni ba nilayo ya kata ka sub-state ka autonomous state bala ai yangi kamni ka full-fledged state Balawan ban declare ya kani ka sub-state hapo Meghalaya hat April 1970 katmai spa nyoko but they kani ka si April katmai spa nyoko but they can see ba kimi gilamayam ban bersyak we want a full-fledged state no hill state no rest but jai tu hal dia but hani ka sedang ka telon bor
jong kata ke 6th schedule kabani keren. But hani ngin beri ba ke amendments to the 6th schedule of the constitution ke keren kumno. Pet kawan ke lamsu ke para 12 ni. Kapor ka jong ni bukan pulih. Special provision as respect application to laws in Meghalaya. In any provision of a law made by a district or regional council in Meghalaya with respect to any of the matters specified in clause B or clause C of sub para 1 para 3 and Kuritang Hidayat is repugnant to any provision of law made by the legislature of state of Assam with respect to any project declared by the legislature of that state. Kabut hani ni suhu ba laragadan kecil itu pergi tinggi an ki bagi tahu di bangatan subsidi di Meghalaya bat ki an juga sarkar Assam ki an juga sarkar Assam ki an juga subsidi ki nang takawan susu subsequently the Northeastern Reorganization Act 1971 hani ru kata para 12 bagi keren di kalau kumni menta ka wan ka para 12A tadi ka para 12A kadi ka overriding power to the state government Angin pun ke jingit ho balad kidon ke jingit ho apne ki an jo district council bagi an jo sarkar jala milayo era ka jong jala 21 ki an jo sarkar jala ki to ensure that there is no parallel authority in the state ki so tho nyima bulan apni ki bor ke jala te mak tarau kadi ben yen pe ka an jo sarkar jala ting hamat so tho tin mak ta bang bangin tawa ban wenno ek article 12 ke kalong ke jingdawa ka ba sulehan Mentangi ini cepat ke government of India ini dito ay ka para 12 eh. Kenapa kan dia mentrekam dia kata ka para 12. Balapan pa mentaro wini ki nong sayan. Kasokan dia kalau ngeni kasibit. Payo ka jom cuma berpura payun pay yang di district council. Sigi autonomous body. Namar kata kalau kamnong busuk. Larang ini ang weno ay ka para 12 eh. Kenapa governor dia an exam Nyimbe ban klep ru ya ka powers ke jong governor. Governor and president always act on the advice of the council of ministers. Then on the advice of the council of ministers, himot mata ka governor of India can advise the president bon exam ya ka an ka baki pass na ban portray kampo Meghalaya. Is it logical? Never. Come non logical. Nanta Kisi hari ini amat takin down on the government of India ban pindu no ek article 254. Namar article 254 ka training inconsistency of law. Kalau ada kecil itu ko pergi central law but state law central law ke. Tekai what will happen to India? Baru kisi ini lek ka bamon. Nah kata kau ka don kecil itu ko. Ni yang baka 6 schedule tempat biang. Fiong gaya dah yang kendo besar. Pide ki nok sakan. Atau kan district council kamparan hagabri bagi kendo kesam. Anong ipi ladang day bagi yo yang jela ka berpura alienation of land would have taken place in large scale. Hapo kan Meghalaya ke juni. Ni nom jaga so. Namar ka district council ka kemyo yang mandate mantau an hagabri bagi transfer of land. Nak kata kau kena remkis hakikat kena sepak nyupui. Mentah bani rai ka kendo nanti bagi kami ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act 1962 pelanggar ka kendo nagari ka juni segi waipa. Mendeta kata angin pek tu ya kita ki jaga. Hi lebih ka schedule kama ban trekam lu habaro kita ki habaro ko ini ke jela ka juni. Pek ngan puli ya kene kama ini syaira. In the Shillong town, two distinct areas came in existence. Hapok Shillong dan Atli ki Jakarta. But when the British area of the town, popularly known as the Normal Shillong, kasih schedule kama memberikan begini. Nantang semua pada Shillong administered area which formed part of the Khasi state of Milliam, but was comprised in the Shillong municipality or cantonment. Shillong administered area comprised of that part of Shillong municipality which belonged to the state of Milliam, who handed over these areas to be included in the Shillong municipality for the purpose of municipal administration. These areas are like Malki, Mokhar, Jaya, Mopret. Kalau mentrekan ini, what are the hapok municipal malai for administration? Tinggi hampir semua mentah ke konteks ke sini. Hato ke diska ke schedule, hato konteks juga Meghalaya. Nila pantawa pan dibito ay kaparatrofi that will be observed. Larangi ditawa kanumlah menentu parallel authority. Nidon kamban penklaim mentaya ke state government.
ban pentrain ke state government ni baik ke article 371 ka 371 ka spell out clearly hoi kala mandon ka conflict kemudian ka list 53 and 54 kemudian apa ke union list lara ka government of India menta kala ai hinaga ya laispa new way a no act of parliament can apply in respect of social religious practices of the Nagas, administration of civil and criminal justice according to the customary laws of the Nagas, ownership and transfer of land and its resources. Lara ka ay kata, lara ka don ka jingko, ka don ka lukunan ngalaman, no? Abaki ay, hindi iklan pek bakani kan conflict, bakani ki list ki benar apa union list. Kani ka duty ka jong government of Nagaland ban negotiate with the government of India. Ka context jong Nagaland ba Meghalaya kay fair. Nagaland ka don ka insurgency problem. Pimlawan pra ya ka Armed Forces Special Force Act. Ya ka Armed Forces Special Force Act la pentrikam hagi dulu di jaga ke baga government of India ka declare as disturbed area. Please don't mix ini issue. La declare hagi dulu di area ki baga government of India ka declare as disturbed area ki pentrikam ya Armed Forces. Kani ka ay full power ya ki army dan ki military bakin conduct and raid ini bakin operate itu di jaga. Nama kata kawan nama bagi dia artikel 371 keep it rekam lara kamdon ke insurgency no ASPA will be operated hapo Nagaland tengah aku awan penlikon okay nongin ke ji kalau ba nyemong wat la ngiyong bagi don kam ya ka artikel 371 rate tempat ji oslo bagi nong bagi don kam su ya ke discount nda hedi sini ya apa ma manong ka ciwan juga 371 ka don ke jima kisah tu no kita pasno kumno habang tu no act of parliament can apply in respect of social religious practices of the Nagas kapot ke practice ni apa ni rayo ya kawan ka syong ni kumno ni benan kam minta Meghalaya balik ni ma banti uyurnya bagi dari dia why kan anyone tell me balik ni government of India kama banti uyurnya berpersiap kisah balang ownership lalu kita try di ai jimet no one can stop kita katakan mereka kumno begini raya hey dia nama kata kata ni hak bersuatu kat kumno jingan cakapor ni suatu apa hak kapor begini dari kita autonomous body yes kata sikshidi kalai rai ni nama kai rai ni dianjur bersokal asam ngintang syur ajung berjalan lahap pan insert ke government of India ke insert ke para 12A ke constitution ban pentingna that there is no parallel authority atau hikwa kan tri bo bandan aga jalan ni pa lagi ni ma menurut ultimate ban sofa upai ba oban sofa dengan tanggung tempatnya ni don kam ni ai apa pulih kali ya ka artikel laispa ni huai pihak semua yang artikel lain sepatu disuruh bukan comprehensive kasi spell out clearly come down kian juga sorkar Nagaland hapok Nagaland kibupun ka Wildlife Protection Act kam terekam ka Forest Conservation Act 1980 kam terekam Mines and Minerals kam terekam hani berfai kian juga sorkar India ki terekam lalu ni jintlai yo ini kan jintlai dai menta kati mau ki isya menurut pamang jie ki mang jie ki briuji mar kekhlemeda katakan ke sikshiri ini bahwa dia kini ke ruling juga Supreme Court haga 1971 haga dia ngan puli ini ke ongkumno Supreme Court held the preamble of the Impugned Act no doubt does speak of the necessity to make provision with respect to transfer, allotment, occupation or use of land for lawmaking likely to promote the interests of the inhabitants thereof. But big but here. But the subject of transfer is clearly beyond the scope of the law making power conferred on the district council. Namar kata kalau ke district council kama ban tawai hai di ban transfer of land ban khang di bigam di tribal ki try jaka ki tawai ha di ban ka paniadai ki daily ba ka bigam transfer tin mentang kadang ka lobby ka bashir hai ki klajak ki kwa ban ki jaka sini khamta ma ba persang ban promote di tourism what the government MDA ka recently kalau persang yang baga tu ka amendment bikin wanra kumno ban create the land banks begitu ka nodal agency kin hit direct ke kumno baca ndeng lagi ban nagale ngri na wanra ka amendment
Ila persyak ke government hawa delete itu ke amendment. Pak mentakan dan the lobby. Kumba kini ki MDA won kila bitri ya yo patpak hani badi abor haguri pak ILP namar bisu thak pala ILP di kini kibret no ya bol ILP support government of India. Haga jaga betul protes ya ka presidential order ka remove ya ka buat kasih janjian ka remove jo ka Bengal Eastern Frontier Regulation ki pass man ka resolution house ban pen thami tigini ki jo ki dei ka export Delhi ki ba ko ban promote ka tourism ni no en pe he hari ka don ka lan terus ngima wana ma ko ya lo what will happen la hapo ka government of India ka mara ka ko ka lan lo kani ka lan lo ju kenya namar kata kata ni haban ye paling nasi ni kali bukan ni tiba upaya apa dia bersah kayak ke schedule kayak artikel 371 ndai punya lambang raya upaya dengan dan kapan discuss tadi menong close tu siapa ni nasi upaya siapa ni penplumar yang jumut cepat tu kapan lui upaya haru bagi upaya kim tu oh dalam artikel 371 habis sinjak ni nusundan kita kecil pakai pak tiba pun kita orang kita nak jikli ngimlam ni ngin hapan snotu ke ini ka artikel 371 ngapwa ban keren la kalong ka temporary provision dan ni kalong permanent provision kata kadon ka constitution ni iwa ni 370 mereka konteks juga Jammu and Kashmir ke her maka konteks ke jenis ni ka konteks juga Nagaland ke her maka konteks ke jenis kom bakalong mata onumlah paniadai da ka 6 schedule hadir bagayo yang nak jom berjalan. Lapi orang yang kendau kesyak, lapi orang yang gunu bentar. Lain orang ikat tu kan di bentar. Kiba ke state government, kampung ban Muslim. Mendapi ke district council Meghalaya, ke Shanghai, ke DCA department juga government of Meghalaya. Ngaterang ni pas ya ke BB Arja Kharsau. BB Arja Kharsau la design kata kom baganong tikat kom kom perhat kom sensation jadi kasih. Bara bagi pas ke government untuk upor dari MUA government hakko ke jilong chimista jung bukul umpudiang yang BEB aja khatsau ji upah dari kerja jangan ko khatsan tuli bagi dia penbaik ngingin tre penbaik marnyo lagi penbaik ini kana baik kelama pas ke BEB aja khatsau pas ke BEB aja khatsam kadang yo ko BEB aja khatsam apa nation ko secretary nak tahu ki just council ki shong depend entirely hante hapo ke DC department tawan itu bangun kinpet ada kimon kimpas senata takadau bat kasokar selalu kayo la ban bread ke cingki pe kadon ke cingki muda persyak yang tak an tawi kasokar ka thak ke isu ka bread aja disconsil lasol yang tak problem kipat tak mentagi nang linear asya aku di building permission. Kalau aku berpintar hospital, you numpang dengan semua. Namar kata-kata, nginum yang pakai apa? Nginum pensusu, pakai apa? Tang menginventoi ini, dengan pakai artikel 371 kalau comprehensive. Ngin sakras, mah, ya kata jingking, oh, dengan apa ya kata apa? Nginum yang keren depan ni, oh balada, oh lagi apa ni artikel 371 ngin duno ini kau ni, iyo betul, dan iyo kau kesucian betul. Hatau ingin naik betul, so government of India berdemand orang berdiri tak, ya kapara tu ni. Hatau ni orang Ivory tu governor, hatau tu president ni governor, would act against the advice of the government of India. Hatau kata government of India kan advice to president, lalu governor berexamine aja bagi tahu kenang berterikam hangni. Is it logical? Kini jipul so nama kapor kamsa ngasuku kanupar nanupar apa sih kapor mempersang belum disiplin. Kadang kita nomor kita bani gitu. Ni yang kita nomor pakai 6 schedule in the context of Meghalaya kampanye. Ni dalam kam ini provision juga artikel 371. But kini apa berikut? Ke district council katawi yang limbaga provision jauh ke 6 schedule. Kepara 3, kepara 9, kepara 10. Ke state government kami akan tawan limbaga provision juga 6 schedule. Katawan limbaga provision juga state list, concurrent list. Ini apa suatu nangungi tawan. Tingin pertanyaan ke 6 schedule, mana bertawan? Bertawan di district council. Ke state government kali ini.
Yung dia create confusion. Kaya pangilon ka man ta, kung mesti ilon ka man penklaim, di ain di berklaim. Bagi laman tahu di ain, bagi laman dirai, kulis So,